tubaye ikaze nk'uko mubibona turi hano n'ahantu hashyizwe amazi arimo urumuri. Ni ibintu byari bimaze igihe byubakwa kandi biri no gutanga umusaruro. Ni ahantu nyaburanga, ni mu marembo ya convention na Radisson Blu. Abantu ntabwo bari bitezwe ikizaba hano hantu, ariko nk'uko mubibona ni ikintu gishyashya kiri gukorwa, kandi mu bintu nyaburanga u Rwanda rwungutse n'iki ni gikorwa mubona. Iyi ndirimbo irajyamo ikajyana n'amazi, hanyuma ni melody izamukana n'amazi ku ndirimbo zose zigiye zitandukanye. Abantu rero ni ahantu heza ho gusura, kandi nawe waza ukenjoyinga kumwe n'abandi. Ni mu marembo ya Kigali Convention Center ndetse na Radisson Blu. Mugire ibihe byiza.